Bisi kedek maromai 43 korbok bisingni korbok TWF Block Committee ni enggai member Pinky Debormano sak hamyar enggai tongo eba thonggao klaiwi tongo honai khanawi kokti sallo TWF Central Committee ni Secretary Anarji Devi Tripura tei boni team songthangai naisuika Pinky Debormano saimanjaka bisi kainai swkang Pinky Deborma thonggao klai tongmani bohok bisingo bemar hamya kphawi tei saimanjaka doctor ni report by tumor tongo honai abono hamna hingke operation khaijakna nangnai pia rangpuisa bialni bagai khaijakmaya thonggao klai ma tongsio abono no khanawi secretary TWF Central Committee ni Anarji Devi boni team rokno teiwi naisuika kokti salo bobagrani nahar mungke mono borok thekao klai tongke theka par khaidi tei subhasu nangai tongkha ke subadi je mansa kha thangsa marodi mono songui no tini Anarji Devi boni team rokno tlangai korbok bisingni jenta tuisa village ni jenta kamio thangai naisuika Pinky Deborma thonggao klaiwi tongmani no tei je mansa kha thangsama kokrok khaksang roi kabo khanai saimanjaka Bureau Report I News 43 korbok constitution ni bisingo जों खरकजा तामनाय जेन्टा तैसा पाराव जों खबर माने फायका खरकजा चिनि बुखो पिंकी देबरमा बिंगो थानाय मासो बाहायनो जुन 8 तारिखो बिको चिनि ताको दा बिपिन बो फेरां पगजागै बेलायनो सा खामिया अंजा थैथिं तंमानिसे तबो कपाल गायसा तरै बाची फेजा जाका डाक्टर अगो नायजामा नि बिसिते आकोतै के ताबो हायनो हाय मास गायसा सि चाइल्ड ड्रप को हायनो हाय बिनि लगी सं बहक साजामानि बेबा बहक साजामानि तो बसर 2 बसर तै ओंखा के आफो किसा साइ तंगो ताबो के बेलायनो बारि ओंजा के हॉस्पिटल करबो हॉस्पिटल नायजागै कय दिन नायखा गेर परे हामिया के रां पैसा करै ऑपरेशन खायनानि साकलाय जागो डाक्टर बाय ऑपरेशन खायका हामिया के रां पैसा करै बाहाय के बनो जों सुबा लायनाय बाहाय के जों बरनो हेल्प खायनाय आब्रनो तै आं जों कय जना फायका सिनि युथ नि फायजा ब्लॉक कमिटी नि सेक्रेटारि ट्रेजारार के ताय बुमा बदल नि तंगो ब्लॉक कमिटी नि मेम्बर ताय मेरी पासन हामबाय तेसि बाया फरो ताय तिनि फायमाजनाय बुमा बदल नि सिनि बुखो एनार्जी हामबाय तेसि बाया फरो तिनि आनु खुंगो फायमानि रकमके आनि लगी सं थांनाय 2 बोसोर सिगाङाव बहक साजागमानि अन बागै थांनाय 20 तारिखो के हॉस्पिटल एडमिशन खायका आबै यागोलो आरो 7 दिन तनै हुंसाबां हामिया आबै यागलो के सोनोग्राफी खायमे यागलो के बहगो कायसा कटरमा मानि मानजाखाय टिउमार आबन बागै डॉक्टर रिपोर्ट गांके ऑपरेशन मा खायनाय आ बागै रां पैसा बेलाखिनो